ikaze muri update nshya muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ni ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu 2026 byakaze igikuba kiracitse ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi ziri mu nteko aho bari kwiga uburyo ki ibaga ibitero simusiga muri Plaine de Ruzizi. Turareba operation Karundura zikomeje gukorwa mu mujyi wa Uvira. Mujyi wa Uvira wabaye isibaniro ndetse magingaya bari kugenda bavanamo umwe ku wundi aho turi bubyinjiramo neza, ndetse abo bari bafashe hakaba harimo babiri baba acitse. Ni mu gihe kandi havumbuwe urugo rurimo abantu bari kwiga map y'uburyo ki umujyi wa Goma na Bukavu ujya mu biganza by'ihuriro rya FARDC. Mu nkunde rero mukurikirana amakuru ku kandi tumenye uko situation ihagaze kugera ku musozo wayo, aho turi burebe nuko mirongo y'imbere y'urugamba uko byifashe. Abanyamurenge bamwe bamaganye ibitero bya drone za leta ya Kongo n'iy'u Burundi. Ibi ni ibyagiye bitangazwa ni mu gihe umudepite umwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze gushyigikira Kisekedi. Ibi bikaba byatumye ahita anegura. Ibyo byose n'ibindi tutavuzeho muri bubimenye kandi mugende mwumva uko situation ihagaze ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu nkunde rero mbanze mbashimire mbere ko dutangira, mbifuriza amahoro y'Imana mwe mwahisemo kubana natwe, kandi nawe ukiza bwa mbere nta kindi usabwa akanda subscribe, like, ubundi tubane buri munsi muri update zacu zigenda zitambuka buri masaha agera muri 3 cyangwa 4 bitewe nuko update zacu ziba zaje. Nje muri kumva kandi tuyo komeza nyandi Damien umugisha ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Yego, igitondo cyiza kuri twese Bwana Bizima. Yes, nibyo aya makuru muri iki gitondo cya kare umbwira yuko harimo bamwe mu bari bafashe mu mujyi wa Goma mu bigendanye na operation ihuriro rya SR maze iminsi, umbwira yuko harimo ababacitse ndetse bakaburirwa irengero. Bwana Bizima, watubwira uko situation ihagaze n'ibikomeje kugenda bibera mu mujyi wa Goma? Operasiyo yo ku ruhande rwa M23 igenzura umutekano w'umujyi wa Goma ubona ko ikomeje cyane gushaka amakuru atandukanye mu bice bimwe na bimwe by'uyu mujyi, ndetse ubona ko byagutse bikagera no muri Sud Kivu ndetse no mu nce za kure y'uyu mujyi wa Goma. Ni uburyo bushya kandi budasanzwe M23 imazemo igihe muri iyo operasiyo yabaye nk'aho yashakiye hose, kuko yageze no ku rwego isa naho ishakira mu basirikare bayo bwite, ari naho iri tsinda ry'abasirikare bari basa naho bari kuva mu nce zitandukanye zo hirya no hino bagiye batahurwamo berekeza mu birindiro bikuru muri uyu mujyi wa Goma mu Etikota. Ni ikintu rero cyabayeho mu ijoro ryakeye ko ryari itsinda ry'abantu bari hejuru y'10 kandi bari batwawe n'imodoka zigera muri 3 iyo barimo ndetse n'izari zibaherekeje. Rero bageze mu karitsiye imwe muri uyu mujyi wa Goma, ari ngombwa ko ibintu by'ubutasi umuntu abivuga byose bijyanye na bakamukuri buri kamwe, kuko n'ubundi ni amakuru tuba twabonye mu buryo bukomeye cyane, ariko biri kuyatangaza ntacyo bitwaye, ariko atari ngombwa kugenda usobanura akantu ku kandi. Aya ni amakuru ubona ko ari uburyo buhanitse cyane M23 iri gushakishamo amakuru y'ingenzi kugira ngo hatahurwe buri gace kose ndetse na buri muntu wari wese ufite umugambi wo kuba yakwibasira guhungabanya umutekano muri uyu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero zawo. Aba uko bari 10 bari batwawe mu Etikota bageze mu karitsiye imwe muri uyu mujyi wa Goma, basa naho babiri basimbutse imodoka zigenda bariruka mu buryo butunguranye cyane, ntibabasha guhita bakurikirwa bitewe n'uko bangaga gusiga benshi bari bagisigaye aho, ariko biba ngombwa ko havamo babiri babakurikira cyane mu karitsiye bari berekejemo,
ubwo bagendaga babasaka mu bipangu bitandukanye rero bashakisha ahantu baba bari kuko babibonaga ko batagiye kure bihishe, baguye ku rindi tsinda batari bazi ko rihari kandi batari bazi icyo rikora, basanga ni abantu bari hejuru y'abantu babarirwa muri 11 bari mu itsinda ritoya ariko riri kwiga ibintu bikomeye kuko bigiraga ahantu hari safe, ubona ko ari inzu nziza kandi ifite ubwirinzi n'umutekano, ndetse bari gukoresha ikoranabuhanga rikomeye ko bigiraga kuri projecteur kandi ubona ko ari mapu y'uyu mujyi wa Goma wose, uburyo ubona ko bateguraga uburyo hashobora gukoreshwa ibitero ku butaka ndetse n'ibya drone bibaye ngombwa, nk'abantu babimazemo igihe kinini cyane kandi ubona ko bari ku rwego ruhambaye. Aba rero bose habaye ngombwa ko hasabwa umusaza kuri ba bandi babiri bari bakurikiye bagenzi babo bahacitse, ariko biza kurangira abo batawe muri yombi ndetse na bamwe babiri bari babuze baza gufatwa mu gihe cy'iminota igera hafi mu isaha nyuma y'uko icyo gikorwa cya mbere cyari kibanje gusa naho gisozwe. Rero wakwibaza impamvu batarashwe, nta n'umwe muri abo basirikare babiri bari bacitse bari kurapfa kuko bacitse mu itsinda rimwe uko ari bombi mu cyerekezo kimwe, ariko batari bahuje n'abandi bari basigaye muri izo modoka. Rero kuko amakuru bashakaho byari ingenzi ntabwo kwari uko bicwa, kuko n'ubundi bafashwe habaye umusaza ukomeye wo kugota iyo karitsiye yose mu buryo bw'ibanga muri iryo joro kugeza bageze kuri ba nyir'ubwite bataracika basubizwa ku bandi. Rero ayo ni amakuru agaragaza ko uyu mujyi wa Goma ufite ikibazo kijyanye n'umutekano cyane cyari kirimo, ndetse cyari gikomeye, ubona ko M23 yarokotse byinshi cyane. Iyo aba bose baza kugenda bashyira mu bikorwa inshingano zabazanye n'ubutasi baje gukora, hari kuzaba ikibazo gikomeye cyane ku ruhande rw'umutekano muri uyu mujyi wa Goma. Kibajijweho gisa n'ikibutswe ni uburyo iri fatwa rya Goma rigeze kwibazwa ku myambaro yafatiwe hariya ku kiyaga cya Kivu werekeza Bukavu, yari iri mu bihumbi by'imyenda kandi ubona ko ari imyenda yambawe n'inkweto zimwe na zimwe. Bakibazwa uburyo izo ngabo ziyambuye zikajyanwa n'amato, ingano yatwaye abo bantu amato uko yanganaga bisa naho bibayobera, ariko kubera urugamba barimo ntibabyitaho. Ariko amakuru ari gutahurwa ubu ko ibyo bihumbi byose byasigaye muri uyu mujyi wa Goma, ndetse hakaba hashobora kuba harasohotsemo bake berekeje i Bukavu, ari naho hari urujya n'uruza mu kiyaga cya Kivu. N'ubu byari biriho kandi ntacyo bitwaye by'abajya kure mu masoko muri Bukavu, abavayo mu bacuruzi, ubona ko mu mazi hari gukoreshwa cyane kurenza ubundi buryo ubwo ari bwo bwose. Rero byose byashyizweho inkomerizi n'umugenzuzi cyane ku muntu usohoka muri uyu mujyi wa Goma ndetse n'uwinjira mo avuye i Bukavu cyangwa mu zindi nce. Ni ikintu gikomeye rero ubona ko M23 yahagurukiye ibijyanye n'umutekano kandi no gushakisha amakuru ku butasi ku rwego rwo hejuru. Yes, Bwana Bizima, mbere y'uko n'ubundi utubwira imirwano iri kubera muri izo parike zegereye umujyi wa Uvira, nkundira tubanze tunyarukire muri Sud Kivu ahari kubera imirwano ikomeye, aho magingo hari itsinda rito ry'abanyamurenge bamaganye ibitero bya drone za leta ya Kongo n'iy'u Burundi. Ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu itangazo ry'umuryango Mahoro Peace Association basohoye bigaragaza ibikorwa bya gisirikare birimo FARDC, ingabo z'u Burundi n'imitwe bafatanya kurasa drone, ibisasu ndetse n'ibitero byibasira abasivile b'inzirakarengane. Abateguye iryo tangazo bavuga ko ibyo bitero FARDC FDNB nabo bafatanya babagabaho byakuye mu byabo batuye mu minembwe no mu misozi miremire, bihitana abatari bakeya. Abagize uyu muryango w'amahoro bavuga ko hari za raporo zerekana ibyo abasirikare ba FARDC FDNB n'indi mitwe yitwaje intwaro bafatanije bikomeje kwica abanyamurenge. Iryo tangazo riragira riti ibyo bitero byatumye abaturage batabona ibiryo, ubuvuzi
n'imfashanyo zikenewe ubu bakaba bageze mu kaga. Bavuga ko abo baturage bafite uburenganzira bwo kubaho bemererwa n'amategeko mpuzamahanga ashinzwe kurengera ikiremwa cya muntu. Basoza bavuga ko MPR izakomeza kwamagana uwo ari we wese ushaka kurimbura abo mu bwoko bw'Abanyamulenge. MPR yo Mahoro Peace Association basohoye itangazo mu gihe itsinda ry'abagabo 6 bavuye muri Leta Zunze Ubumwe ry'Amerika bagiye i Burundi kubonana no gushimira Perezida Ndayishimiye Evariste ko yazaniye umutekano Abanyamulenge bari mu Minembwe no mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo. Bwana Bizima rero wakomeza ukatubwira nuko byifashe iyo mirwano iri mu maparike ndetse no muri parike ya Kawusi-Byega, ukatubwira uko situation ihagaze. Kaza nanjye mbabwira iby'umusenateri wamaganye bikomeye ibyo gushyigikira Felix Tshisekedi. Ibi bikaba byatumye anegura ku mirimo yarashinzwe. Bwana Bizima, yego cyo nagarukaho mu mirwano iri kubera muri iyi pariki zisa naho zizengurutse imijyi yaba pariki ya Kawusi-Byega ndetse n'iya Virunga, pariki ya Nyiragongo. Ubona ko ari pariki zisa naho zegereye imijyi yaba Bukavu cyangwa Goma, ari kuberamo operasiyo rero, kuko ubona ko FARDC yari yarateguye ibintu byari gusa naho byari kuzaramba, uretse ko bahuye n'ubutasi bwa M23 bugasa naho bushenye ibikorwa n'imbaraga bari bashyizemo mu butasi, kuko ubona ko iyi mijyi yabagamo intasi ariko akagira na force ziri muri bino bice zidiployinze yaba muri pariki ya Virunga ndetse n'iya Nyiragongo, ndetse kubakorera mu mujyi wa Bukavu ukabona ko barafite force zikinarimo ndetse hariya muri pariki ya Kawusi-Byega. Rero ni operasiyo ubona ko M23 imara kumenya n'amakuru yahise ishyiramo imbaraga zo gusenya izi force kuko arizo zifite ibikoresho, ariko aba bari mu mujyi niba babashije gushyiraho ingamba z'uko ibintu bigiye kujya byinjira muri uyu mujyi, cyane ko imodoka cyangwa se ibindi bintu byakwinjira ubona ko bidafututse neza bizajya bisakwa ku buryo ashobora kubaho umutekano wizeye, ku buryo uwaba narimo atarafatwa n'intasi ashobora kugira ibikorwa atageraho bijyanye n'uko sapoti ntayaba afite bijyanye na operasiyo ziri kubera muri iri shyamba rya pariki ya Virunga ndetse n'aha Nyiragongo. Ni uburyo ubona ko operasiyo yabaye nk'iyinjiramo iri gucukumbura akantu ku kandi kugira ngo babashe gusa naho bahashya ibi bitero birimo, ndetse iyi koalisiyo bagasa naho bazisenya zikaba zakwerekera muri Masisi, ku buryo zisa naho zitongera gusa naho zikora ubutasi cyane kuri uyu mujyi wa Goma. Ubona ko wari usa naho rwose uri mu kibazo gikomeye cyane mbere y'uko bamenya aya makuru. Kandi rero FARDC ndetse wazarindo muri pariki ya Kawusi-Byega zirakomeje kujya basohoka barasa ku birindiro bya M23 mu buryo bwo gusa naho basabota kugira ngo bagaragaze ko bagihari. Ubona ko ari koalisiyo bavuga ko igenda yiyongera bijyanye n'abagenda bava mu mirwano muri Warikare bakaza kubiyungaho. Rero ni ikintu ubona ko M23 igomba gushyiraho imbaraga kugira ngo ibuze koalisiyo kuba yaba ngari ikaguka, kuko bari muri ishyamba rya Nyungwe igasohokamo ishobora kugira byinshi yangiza muri izi nce za Kavumu ndetse no kuri uyu mujyi wa Bukavu. Yes, Bwana Bizima, nkundira tubanze turebe umusenateri utemera ko Tshisekedi ahindura itegeko. Ni Visi Perezida wa Sena ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bita Modeste Bahati, aho yeguye kuri uyu mwanya nyuma yo kotswa igitutu kubera kwamagana ihindurwa ry'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. RTNC yatangaje kopi y'ukwegura kwa Bahati iriho ko mu mpamvu yatanze harimo umwuka wa politike uriho ubu. Bahati yeguye mu gihe Sena yariho yitegura gushyiraho komisiyo yo kwiga uko yakurwa ku mwanya we.
kuwa kane Werurwe 2023, kuwa kane Werurwe 2026, Senateri Modeste Bahati Lukwebo yagaragaje ko atari ngombwa guhindura itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munyapolitike uri mu bakomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko ikibazo atari imyandikire y'itegeko nshinga, ahubwo ari abantu bashinzwe kurishyira mu bikorwa basambaguza igihugu. Lukwebo ashimangira ko igihugu gifite amategeko ahagije kandi ateguye neza, bityo ko guhindura itegeko nshinga ari iturufu n'amacenga ya Kisekedi n'abamushyigikiye. Uwo mushinga yamaganye ugamije guhindura ingingo ibuza Perezida Felix Tshisekedi kwiyamamariza manda ye ya gatatu. Bwana Bizima rero uratujyana muri Sud Kivu, ariko mbere yuko tujyana ku mirwano wenda iri kubera muri Uvira ndetse na Minembwe, reka unyemerere mbanze mvuge inteko iri guterana y'abasirikare bakuru bari i Bujumbura, aho bari gutegura ama operation, ndetse ukaba wumva ko bamaze gutegura operation zo kwirukana AFC M23 mu bice barimo, ndetse bakaba babageza ni Bukavu bakaharenga bakabageza i Goma. Bwana Bizima, imirwano iramutse ite saha iyi ngiyi muri iki gitondo cya kare muri ibi bice biri kuberamo imirwano? aho byumvikana ni mu Minembwe, n'ubundi bikomeje nk'ubusanzwe ko hari aka gace gasa naho kabitiramo imbunda ziremereye zivuga cyane, ubona ko n'ubundi koalisiyo yongeye isa naho yisuganya kugira ngo ibashe gusa naho ijya kwibasira ibice bishya ndetse bimaze kwigarurwa nayo 23, kandi ubona ko ari ikintu iri gukora mu buryo bwo kubarangaza cyane kugira ngo wumve ko iyi force ihari, ariko amakuru dufite ni uko ari igitero bagabye ari bake cyane ku buryo bushoboka kubona ko ari uburyo bwo gusabota ngo babashe gusa n'abareba uburyo ki M23 twirwaneho basa n'abiyubatse cyangwa uburyo pozisiyo zabo zimezemo muri ibi bihe, kuko bazi neza ko imbaraga nyinshi cyane M23 yabaye nk'izishyira muri Uvira muri iki gice cya Prenze Rusizi. Ariyo mpamvu ubona ko ahangaha bajyayo basa n'abenyegeza ngo barebe uko byifashe gusa, ariko kuri iki gitondo cy'uyu munsi ho babashije gukoresha imbunda y'umusada ziringaniye mu buryo bwo kugira ngo be kwijandika be kuba batakaza, kuko ni ikintu basigaye bakora cyane rwose. M23 twirwanaho muri iki cya Minembwe ikabakorera ibyamfura mbi, rero babaye nk'abanga kwijandika mu mirongo y'imbere ku rugamba, kuko bagasa n'abashyiramo intera cyane kuko bakoresha n'imbunda zirasa mu birometero 3, ibyo banga gusatira cyane M23 twirwanaho kuba kwanga kuraswa cyane bikomeye bisigaye bibaho muri iyi minsi. Ubona rero ko M23 nubwo hari agahenge, amakuru hari n'uko iri gutegura operasiyo ikomeye cyane yo kuba bashaka gusa naho ingabo z'amapozisiyo atandukanye no koalisiyo bashobora kwigabaho igitero gikomeye kugira ngo babashe gusa n'abayitsitsura hano batangire kuyibageza ku bitero bya buri munsi mu Minembwe. Ubona ko ari ikintu cyemeze twirwanaho na M23 barambiwe cyane bijyanye n'uko batajya babaha agahenge cyangwa wasibire n'umunsi n'umwe. Yes, Bwana Bizima, hari ibyemeranijweho ku Rwanda ndetse na Kongo. Uranyemerera wenda tubyibutse abakunzi ba Kigali News, aho Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yatangaje ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byemeranyijwe kwihutisha amasezerano ya Washington DC, harimo kubaha ubusugire bwa buri gihugu ndetse n'uruhare rwa DRC mu kurandura bidasubirwaho FDR no kurinda abasivile. Ni nyuma y'ibiganiro byabereye i Washington DRC hagati ya 14 na 18 Werurwe 2026. Ibi bikaba byarahuje hamwe n'intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagamije kwihutisha imishyirwa mu bikorwa by'amasezerano y'i Washington agamije amahoro n'uburumbuke mu karere k'ibiyaga bigari. Bwana Bizima, ibi byemeranijwe n'ihuriro
navuga ko ari leta nako ya Kongo ndetse na leta y'u Rwanda, urabona bizajya mu ngiro cyangwa ni impamvu bose bari kwikina, niko wenda twabivuga mu mvugo z'iki gihe? yego, kujya mu ngiro birashoboka, ariko ku ruhare rwagirwamo na FARDC, kuko urabizi neza ko mu gushyiraho ibiganiro n'amasezerano niyo ibigiramo uruhare cyane, ni nayo ibisaba ku rwego rwo hejuru, ariko icyo gihe ijya kubikora ari uko ibona hari aho bayigejeje. Nibamara kubona hari uburyo operasiyo zabo bari kuzikora zigenda neza, nibo bantu ba mbere bazica aya masezerano n'aka gahenge, kuko bizi neza ko bo niyo kafashwe cyangwa kagashyirwaho aribwo ahubwo bakora operasiyo zikomeye cyane. Iminembwe urabizi mu bihe byatambutse byahabwaga kandi ku meza amwe muri Amerika bicaye bari gufata ibyemezo n'imyanzuro, ariko FARDC yo yagabye ingamba zikomeye cyane hirya no hino kandi ikoresha imbaraga z'umurengera zirimo drone n'indege zisanzwe z'intambara. Rero FARDC yagira umumaro ari uko ariyo ibishyize mu bikorwa, kuko ni nayo izaba iya mbere mu kubyangiza. Muri iyi minsi ni ikintu gishoboka ko itakwihangana kumara icyumweru itagabye ibitero, cyane cyane muri iki gihe cyacu. Yes, Bwana Bizima, rero kereka hari ibyo nibagiye kukubaza, ubundi tukagushimira tukakwifuriza kugubwa neza muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Ikiriho ni uko umujyi wa Uvira harimo impinduka nyinshi cyane zijyanye n'umutekano ku ruhande rwa FARDC, mu buryo bwo kwanga ko hari intasi cyangwa umuntu uwo ari we wese ushaka amakuru no guhungabanya umutekano w'igice baherereyemo. Muri Uvira ku ruhande rwa M23 ubona ko FARDC yahagurukiye cyane, yashyizeho ingamba zikaze ku buryo ari abaturage kumwe bakora amatsinda n'amasaha y'umurengera bidashobora kongera kubaho, ari ibyemezo bishya bisa n'ibyafashwe mu buryo bw'umutekano ushaka kugarura no kuwirinda ubwabo muri Uvira. Yes, reka tugushimire tukwifuriza kugubwa neza muri iki gitondo. Urakoze cyane. Namwe bakunzi bacu bakadasohoka ngizo updates kandi z'ukuri, aho twari turimo twibanda cyane duhuza politike no ku kibuga cy'imirwano. Ese ibi birashoboka cyangwa ntibiri buze gushoboka? Utwandikire muri comment, natwe utubwire uko situation ihagaze. Ndabizi ko mudukurikira ndetse tukomeje kubacukumburira ibikomeje kugenda biba ndetse bikomeje kugenda bigaragara. Reka mwinifurize bikomeye umurwayi cyangwa ubabaye sayi ndetse n'abari muri zone y'intambara, mbifuriza kugubwa neza ndetse ukuboko kw'Imana kubagereho. Ciao, mboneraho no kwifuriza abayisilamu bose irayidi nziza. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.